yewe wa muswe dutegereje nk'abakunzi ba Lugas FM wageze. Ndababwiza ukuri hano duhagaze ni kuri Kigali Pele Stadium. Abakurikiye match igiye guza PLFC Gitinyiro ndetse na match igiye gukinwa n'abandi yindi kipe yitwa Rayon Sport bakunda kwita Gitinyiro KI Gasenyi. Match igiye kubera hano ku isaha 9:30 ndababwiza ukuri abo n'abafana. Reka mbabwire nawe mukurikiye Lugas Radio muza muri benshi twihere amatwi y'imace ababashije kugera kuri stade nababwira ikintu mwenjoyinge muracyari kumwe n'umunyamakuru wakamejeje. Urakoze cyane Rugangura Axel, tukaba twimanukiye kuri stade umumenya ahangaha dore abakinnyi ba Peri baritoza bambariye gutsinda ikipe. Ku ruhande rw'ibumoso hari nyezamu wo bita Puveri Nzira, urundi umukurikiye umusore wafunze amakabutura wiyemeje gutsinda ikipe bamwita Abamu Usangwe, undi umukurikiye umuntu afite baro ni mubi cyane no kuri bote yiwe bamwita Shayibob, undi umukurikiye w'inzobe ni mubi cyane uyu ni umwarabu ntiyikoraho yiteguye gutsinda Rayon bamwita Ruboneka Jean Bosco, akaba arabukoze gafite amasina nk'ay'amanyarwanda. Undi umukurikiye bamwita no mu turine turabona kineneko afite ukuntu ibintu byabikora bamwita Victor Mbawoma kuri nimero 0 simbizi neza. Undi ukurikiye bamwita Omborenga Fitina yazinze akaguru kamwe dora kineneko. Ndabona ari batandatu, abandi banza bagiye gutaka nongo, banza bagiye kwihagarika babanyweye utuntu twa suruduwiri, banza bagize ubwoba. Reka twerekeze kamera ku ikipe ya Rayon Sport. Urakoze cyane Rigani Rugaju ndayishimiye, ariko mwana kukamuka ndayishimishije mwana ari sawa. Oya nari ibintu ryo zini wanyu bakwise, ariko Rugaju Rigani reka tumanuke na 11 w'ikipe ya Rayon Sport dufite hano. Ku ruhande rw'iburyo turasanga Hategeka Bonari, ku mwanya wa kabiri turasanga bita Eritier Ruvumbuzinga ukina igikurankota. Ku mwanya wa gatatu turasanga bamwita Yusef Ayabu mucyara akoma amashyi. Ku mwanya ukurikiye turasanga uwo bita Ojera, mu cyongereza tuvuga Ogera. Mu mwanya ukurikiye turasanga Selumogo. Ku mwanya wa gatatu turasanga uwo bita Charles Bar mu rurimi rw'icyarabu. Abandi ko ndibibana harimo bane bagiye kugura mitiyu, 7 bagiye kwiherera. Match iratangira nyuma y'iminota 3 nyuma ya shifoma y'abari murababona neza cyane wala. Urakoze Rugaju, reka twitegure match yacu. Umusifuzi tubereke umusifuzi wakusanya ugiye gusifura umukino w'igitagaza muri leta y'u Rwanda. Rugaju, ndabona umusifuzi wacu yikonsateye. Bamwita Mukansanga Salma. Amashyi menshi cyane ku musifuzi wacu. Cameraman atwereka Mukansanga Salma, batwereka Mukansanga Salma bahereye ku kirenge bazamura ku matakura no kurateye inirayi walayi. Banza afite n'icyuma, ubanza yikanze hano harimo Israeli ndetse na bya bihugu bindi nka Muammar Gaddafi yarunguje icyuma ku mabere. Reka mbareke match itangire, mbabwira ko mukomeza gukurikirana uyu mukino kuri Lugas channel yaba kuri YouTube, ndetse mukora like, share, don't forget gukora subscribe kuri iyo channel, ubundi muryoherwe n'iyi match. Barimo baririmba buri ndirimbo ibariza buri kipe, dukomeze muryoherwe na match. Nababwira iki, reka dusubire match irangiye. Nk'aba bakinnyi bose baruzuye muri stade, namwe bari muri toilette bavuyemo, nicyo gihe ngo basuza abafana ubundi muryoherwe na match.
kikaba kigiye gutangira refa akaba ari kwerekana abazamu uko bihagaze. Umuzamu Hategekimana Bonheur nkabona yambaye amarinete wagira ngo agiye gufotora, akaba yerekanye n'umuzamu Nzinga akaba yifashe nk'akabebera cyangwa igikoma cy'abana, we baramutsinda pe. Bakapiteni bakaba bagiye, umusifuzi ariwe Mukansanga Salma gufata amabwiriza, Opamu Asongwe ndetse na Ruvumbu Nzinga bakaba bari guhabwa amabwiriza. Ndabona wagira ngo bari gushaka kuburanya umusifuzi akaba ari kubabwira ati murongera ibintu murimo muvuga, data mbaye amakarita y'umutuku ndetse n'umuhondo. Mana nyagasani, dore abakinnyi bariyo noneho bambaye imyenda yacitse, ndetse umukinnyi ukaba witwa Ruvumbu Nzinga akaba ari ugiye gutangiza umupira. Ye baba Yesu we, dore umukinnyi ukuntu ahagaze, ariko Mana ishobora byose kuko ubu rero yabuze amafaranga yo kugura godi. Reba uru rukweto wagira ngo rugiye kurya umugari, wagira ngo rwicaye mu isafuriya, ndetse n'umukinnyi w'inyuma ndabona wagira ngo ni Mukansanga akaba atangije maci hano. Tangiza macho amazi. Bande ndakubaza. Amasemu haragira icyo nongera kubwira ngo warenze kikashaka gukina gishaka gukina ntabikibwiye, ndahita mukuramo maki nyirangize. Mwumva mwabaginga mwe penalty ya pe. Refuru umusazi. Umusazi ari Ndetse penalty n'umukinnyi w'imushose none ngo penalty ya pe. Akocha Mukansanga Salma mu kigodi. Oya Mukansanga nubwo wasifure match z'abakinnyi b'abasazi igikombe cy'isi ntabwo twabyemeye, ntabwo ari penalty. Ni penalty, refa ni penalty. Ariko refura twibye nuko nese penalty kibereye mu ruga rw'amahina rwa peri, penalty barayitera gute? Hanyuma mwe nta rubuga rw'amahina mugira, nese no penalty bereye turabyimura tubijyane wagicucu genda wowe mutabyemeye iki? Refa twibye ntabwo atayari fata umuhondo sha guhaye umuhondo urimo n'umutuku uragore n'igikosa iwanyu mu bisheke yana sha toka. Umusifuzi Mukansanga Salma akaba barongoye atanze penalty ku ruhande rw'ikipe ya APR igiye gutera penalty. Werefa baje kugutera sha, baje kugutera penalty. Aho si ibintu uri kurya ni ibirozi ni ibiki? Kuramo nibyo biri nete wa mugingaho. Uragira ngo bagutere ebyiri sha baje kugutera imwe. Tonde. Azawa wewe kama nawe. Tugiye gutera intambwe sha. Ariko none uyu murefa batuzaniye n'igisasa, none se refa muri penalty batera intambwe? Reka ntabwo ibyo bintu bibaho refa. Imvira cyasha ibubu na cya kibiri nete. Ntabwo muzi ko Ferwafa yashyize amategeko mashya rino joro. Ubu rero nta muntu wemerewe kumburanya ngiye Mukansanga Salma. Hayashangwa nuko ndi umutegarugori nahe ndashoboye sha. Numura ndaza gutera udutambwe dutoya turahura na penalty yanyu. Ndabizi murayinjiza. Mureke nero udutambwe. Ayengize zingahera. Refa ugize 12 zose. Apu izo ni nyanda za gutera 320. Aha mu birometero bitanu niho muraza gutera penalty over, muri kunyumva? Man, siko banza batari kunyumva. Aro Omborenga. Nababwiye ngo muri kunyumva. Ntabwo muri kunyumva.
hano ndi murebe hano mu birometero 5 niho mugiye guterera penalty muri kumva mubanguke vuba narisubira. Oh my god, pomo nago. Shaibu, na mnyonzi wazega kugeza iwanyu tujya guterera penalty. Ni tsaro nyuma yuko avuye gusifura ikisi cy'abasazi none nawe aje gusifura na Perias. Shaibu reka tumwe tujye guterera penalty. Byapa. Reka abakinnyi ko mbona batinzera. Sandi sini. Mbaho waje se. Nizere ko ugiye guterera penalty. Ngewe rwose. Ntutse byo harono. Ntago nagusebya no mu gihugu cyacu ntago njya mbase. Ngenda twika nk'imanukira. Ahubwo se buri urakoze cyane. Nakugura ka. Ndi umuntu wanyu no kutabizi. Mpanga nyakamba guswa. Aho ajya gusinasha. Ko serefa. No penalty duhayo biragerayo. Oyi penalty iragirayo. We koresha ibirozi byanyu byo muri Nigeria cyawe witware ku gataro wawe. Niko bimeze. We bikurikirana. Ndayitsinda shabare. Ari naje mbanga. Umutere mu nguri ni ndajyamo ndahita nsifa ko cyagiyemo. Wasumva ari ibyo bintu aruna. Zakujyane wacu bakujyane mu bapfumu bagamafaranga. Gapfumu kinyo gahabi. Yes we. Utangiye kwiswata kakanya kandi nta kabazo kaba kabaye ariko ntabwo nongera kwiswata. Makombo nuri guswata penalty. Erega si n'ubwa mbere no muri mukura naraziswase. Kumana Nyagasani waritse nka siterera se basi. Refa nawe nacyo ngunu wishyure kandi ngire vuba. Ariko reka nza nkubwira akabanza tuba dukoresha n'ubundi hano ni kuri ntago batubona. Bande ndakubaza. Refa cyane nagari igitego nirambye ko niteye. Kira ni igitego mugire mutereka yasha. Omborenga uri kubyumva. ariko refa natwe mwabare biriya bintu ntabwo twabyemeye. Okay ndabona mudakeneye kumvikana hanyuma n'utuntu tw'utugingo mudushyire kasi nabyaye gatoya. Nta makarita arimo. Turabitse sibye ko nikata nayibagiwe. Mugarure baro muramvunye ni penalty. Bande Yamaye nka rero abakinnyi ko nabwiye ko kari kasi nabyaye none ko batangiye kwicara none ndabigenza nte. Bande ndakubaza. Aiwe, yo, sai bubu murekere mwabagiga mwo muri icana. Bande ndakubaza. Match yaranye tugeze muri penalty we. Hagiye kujyaho umureyo. Ibi ni icyanyarwanda. Ibi bikinnyi bitazi gutera penalty ni ibyahe. Na Ojira nayo niseye. Hasi umunyamahanga uzi gutera penalty abaho. Hakurikiyeho APR wemba oma ngwino utera ino baro. Ngwino utera baro wamuginga wewe wemba oma ngwino. Wibeshye ino baro wongera uyihusha urumva. Ntabwo nayo kongera kuyihusha. Ntacyo utera.
we ikipe yanjye nubwo yicunguye ariko ndapfuye